clear tu te chibai le vekule tuntu ma chuan Mizoram Sarkar Hnaruak tharlam thatak tak dil theite kan en ho lenga Power and Electricity Department Saitual DC hnuaia census an nei tura Hnaruak le Mizoram PHE Department hnuaia Hnaruak ombelte kan en ho anga chumi pa ka chuan tunlai hnalaka ITI training chuak emo ITI certificate nei an du deuh zel wangin Mizoram ITI zirna le course chungchang Bihchianna toy kan nei don bokani ahmasa in Power and Electricity Department Hnaruak enila anghet awma PE langhet chialawang chi kha om bokani welder post pathum anghet engine operator pariat arwaka anghet ania ex serviceman tan post pakhat reserve ani mechanic post pali anghet ania lineman post somli post panhi hi PWD pian phungrwal ban lo tan reserve ania post panhi hi ex serviceman tan reserve ani bokani anghet lo ala het lo PE ani don ani fitter post panga ex serviceman tan post pakhat reserve ania anghet lo ani switchboard operator post panga ex serviceman tan post pakhat reserve ania PE tho ani ti chuanin avain post somruk le panga arwa kani hlohan en leila welder engine operator mechanic te hianin pay level 4 chu singni sanga zanga tanga singria sangkhat le za an hlodona regular ani wang hianin full salary an ladona ni lineman fitter switchboard operator kan ti te hi pay level 4 tho ni ma sela PE provisional employee ala het lawan ni wangin 50% of pay level 4 an hlo potanga chu singkha sangru zakwale somni an hlodona ni deal theite kumsom pariat atanga somthum panga inkar ta na dil theidona STSC tan kumsom li thleng ngai hathiamna awm theidona ni class 10 pass ni angaya welder bi ka hian ITI certificate holder in mechanic emo welder ni angaya engine operator a hian ITI certificate holder in mechanic emo electrical emo wireman a engmo ber pakhat certificate khanei angaya mechanic ITI certificate holder in mechanic emo welder emo nei angaya lineman ITI certificate holder in wireman emo electrician emo fitter emo certificate nei angaya fitter ITI certificate holder in wireman emo electronic emo fitter emo mechanic a engemo ber pakhat certificate khanei angaya switchboard operator ITI certificate holder in wireman emo electrician emo mechanic a pakhat zok khanei angai donani Mizo language proficiency test awmdona class 10 a Mizo subject la tan chuan hemi test nei angai kher lawani tin computer certificate CCC tal khanei angai bokani deal dan tur en leila application form hi establishment branch engineering chief office Power and Electricity Department Kolpetha building mineko khatla isola lak chho theni a form download theina link hi department website power.mizoram.gov.in atangin a download thei don bokani March ni somni le pathuma atangin form hi download thei ani dona April ni somthum thleng kha download thei ani don bokani form submit hun last date ero hi chu May nili thleng ani don ani kan lo chin chi adonia form submit a mun establishment branch engineering chief office Power and Electricity Department Kolpetha building mineko khatla isola ani donani application fee hi cheng zale somnga anianga STSC tan tin general tan chuan cheng zahni ani donani PWD pian phungarwal ban lo tan choi awm ve don lawani share tur poimo han puang leila direct recruitment manga a regular basis a welder engine operator mechanic deal na le provisional employee basis a lineman fitter switchboard operator deal na form a hian passport size thlak pahnih baka anhuai tharlam documente xerox copy self attest emo certified thil tel turani pakhatna birth certificate aadhar card schedule tribe schedule case emo OBC certificate kha angaya kaini tribal tan chuan ST certificate khani mai dona employment registration card nei angaya residential certificate high school leaving certificate mark sheet class 10 mark sheet khani mai dona ITI trade certificate tin computer proficiency certificate birth certificate kumlama ngai na thiamna nei du tan khanin proof document khathil tel angai bokani tin pian phungarwal ban lo PWD tan khan disability certificate thil tel angai bokani disability bi ka khanin fully deaf FD le partially deaf FD khang tan khan adil thenga ex serviceman quota deal du tan Mizoram ex serviceman re-employment in civil post rules sangni le som pakwa guideline a khan ain ziak veka kha kan lo bi chiang thale don nia
nalak dan tur selection process a hian written le interview exam om don ani written exam syllabus hi P&E Department website a khan anon tarlang le dona kan lo nga event don nia exam hun le hun tur te hi department website lama khan kan lo nga event theu don nia P&E Department wire written exam inbuatsaihna tu study materials te question hlui te zir tur kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kha kan lo visit anga ta khanin en tur tam tak download tur oma kan lo enanga kan lo download don nia pahnina chuanin Saitual DC office Hnaruak enila sensa sahni le somni le pasari nei tura ruah manna kalmeka heng na te hilak ani dona technical assistant TA post pasari MTS post pakhat lak ani dona ni posting na mun hi technical assistant DC office Saitual khan post pathum ngopa video office a post pahni anianga video office phulena khan post pahni ani don bokani MTS DC office Saitual posting ani don ani hlohan en leila technical assistant singhi sanga thlatin an hlonga MTS khanin singkha sangriat an hlo don ani na dil du te chuanin plain paper a dil na ziakin mars ni somle paruk tho chani tlai dar nga ralma in Saitual DC office a thelu tur ani don ani na hi walk in interview mangalak tur ani a walk in interview hi mars ni somle pasari thole ni dar somle pakhata DC office Saitual nei tur ani don ani document kim changtenen kal tur ani yang thlasom pariat chunga tana lak tur ani a nget ani don lovani technical assistant dil du te chuan computer certificate triple C talkha an nei tur ani bokani pathumna Mizoram PHE Hnaruak en leila thlamasalama khanin PHE Department waya Hnaruak dil theite kanon ti chuak towa assistant lab post pariat assistant mechanic post pathum electrician pakhat plumber som pali surveyor pali lab attendant pahni tichuan avain post som thumle pahni ani a Mizoram sarkarin post tang apek bel le wangin heng anwaya hna te hi adil le theidon ani assistant mechanic post panga electrician post pahni plumber som le paruk group D post paruk avain tichuan tutralin post som li le pathum arwa kani chu hlo en leila analyst lab pay level 4 singkha sangru sakwale somni anianga chanchu PE an ni wang khanin 50% off pay level 4 kha an laphot donani assistant mechanic pay level 4 singkha sangru sakwale somni electrician po tikhan plumber surveyor pay level 4 vek anianga lab attendant pay level 1 group D pay level 1 chu singkha sangkha sakwale somkua an hlo donani deal theitele qualification nei ngai te hi asei tham deuh dona chuwang chuanin advertisement lama khan chiang sokin kan lo endonia advertisement PDF download theina link chu video description khan kada a kan lo check out donia nalak dan tur group D lab attendant kan ti te kha interview mangalak turani a written exam awm don lovani adang zong te kha written exam le personal interview mangalak tur ani donani written exam inbuatsaihna tur question hlui emo solve le zir tur question hlui study materials kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo visit thin donia deal dan tur en leila PHE Hnaruak te hi online in deal tur ania deal na tur website chu recruitment.msegs.in atangin deal tur ania apply na link chu video description a khan kan lo en donia form fill up dan video po hi ahma in kalo ti chuak to a endu kan omani chuanin video description a hian link kada a kan lo en mai donia last day 2 March som thumle pakhat anianga application fee he STSC tan cheng zale somnga general tan cheng zani anianga PWD tan choi awmve don lovani atopera chuanin bonus Mizorama ITI Industrial Training Institute zirna chungchang soibel zawila tun nai sarkar hnalaka hian class 8 pass class 10 pass baka ITI trade certificate chumi khami chu nei tur ti awm fo maya tun truma P&E le PHE Department Hnaruak kan soita ga te po khanin ITI certificate nei ngai alo ni deu vek mai ni ITI zirna mun hi Mizorama hun thum kan neya ITI Aizol ITI lunglei le ITI siha te ania kan training do zirin class 8 pass nu zir theite class 10 pass nu zir theite ani hloma zir hun chung hi kum khat emo kum ni course emo ani tlang puini entianan ITI training electrician training idua chuti ni chuanin class 10 i pass nu khan admission iti thaya kum ni chung training ani don ani course fee hi ain anglava atlang puin admission fee
sang thum le zanga hostel fee sang kha zakwa theory exam fee zani som pathum practical exam fee cheng zathum khatiang borvel kha ani don ani tin plumber emo carpenter emo training du ta la class 8 pass tan admission ati theini class 8 pass tan plumber emo carpenter kha zir theya kum khat course ani don ani chutiang zelin course sang a baking lampang te welder wireman computer operator draftsman mechanic refrigeration and air conditioning technician te dressmaking stenographer surveyor le adang training course zir tur kha awmani kan zir duani chuanin zirna hmun aizol lunglei le si ha te kan neya kan lo ngai ven don nia tunlaya chuan a theory ngot ni lo practical a thok thiam na thiam mamona asang zela chuwangin civil service emo sang tak kan aim lo ni chuanin ITI training hi a in chirom lo chho zel don ni in alangani